Hokiba Kumdali Singani Tara Humdaki Pangtok to Naliva Barak Festival, Jahia in a Zoo, Senapati District, Mini Stadium, that Chief Minister Longtobon Bidena Hodokre. Amasung President Ramnath Kovind Citizenship Amendment Bill 2019 da Ayaba Piduna Bilasi Ekon Kre, Ega Singarang Official Gazette Not Fong Kibagal on an Achanaba Hokre. Mayambo Krumjari, Dominic Brivers Impact News, Ne Bijana Manor Memna Hosi Punja Sipabogi Mariba Pauxing Yamda Pizari. Hokiba Kumja, Lisingani Tara Humdagi Pangtona Lakliba, Barak Festival, Sahesigo in a Sungasi, Senapati District Mini Stadium, that Chief Minister Nongtobon Birena Hodokre. Naga People's Organization, the Sinduna Tahasigi Taramari Fawa, Chatagadava Festival Asida, PhD Minister El Diko. MLA Ngamtang Haukif, ex-minister Francis Ngakzukpa, MLA Dr. S. Sapam Senapati, District Deputy Commissioner S. Somorji, Tourism Department ki Director W. Ivohal Nachingba, Makok Thongba official Singsu Sarugyaki. Festival Haudopaki Thoramadu Chief Minister Nongthongbam Birena. Barak Festival asi Hena Pautok Saktokna Pangtok Ningbagi Apamba Fongdoladuna Matang Sahidagi. Festival asi Turel Asigi Maru Oiba Kanaba Adu Kangananaba Turel Torvan so Pangtok Naba Honasi Madugi Damak Changadaba Sanfam Lengaki Maikadagi Hangat na Pigani Haiki. Kanagumba karena dari irang yang sangat paham itu di mana yang bilang begini. Non issues kayak isu buahnya balang nih, political way, dapet kayak political way na balang nih. Aduh, mamaya balang nih. Aduh, bu, peoples are with us now. Manipur ki majority people say, asing government sikare. Aduh, mana buasnya apa na sugumba festival ama ukrul da, senapati da, Tamenglong da, pangkop apa ini begini. Mayang ki support, mayang ki love na tadi, cooperation na tadi ngamoy. Aduh, mayang pun nama nung sana na nungai na enjoy tokyo live si pungum na nagpapa punsine ako nung sina basina that is the most important ako amaga respect na ba amaga understanding line na ba ado na human value human trust ado digi henba respect Professor Naurem Sanajawa Manipur Kunai Asigi Aseng Batungi Masak Ubang Ngamba Lamdam Asigi Mapari Amani Mahaki Punsiwari University ki Thakta Tambang Ngamlabadi Tungi Mirolda Afaba Oigani Haina Manipur University ki Mathematics Amadi Physical Science ki Din Professor and Ras Mohana Fongdokre Wafama si Oza Sanajawa Memorial Trust Manipur na Sinduna Tararak Suba Oza Sanajawa ki Lekidabagi Ninching Thoram Ama Kurai Larigyang Bamakha Lekai Pangtokiba Aduga Mari Lainana Fongdokibani Professor Ras Mohana Hai Oza Sanajawa Hinglingai Matamda Lamdam Asigi Matangda Haibirakpa Takpiramba Pumba Ngasidi Asengba Oina Thokle State Asi Laibak State Asigi Laibak Asi Education Amadi Science and Technology na lepkadabani State Asigi Mamal Yamlaba Biological Hotspot Sing Manghanda na Thamba Loinana Green Gold Oriba Lamdam Asigi Hidak Langtakta Kanaraba Pambi Sing Section na ngak Shenbagi Matangai Fadaba Lay Haina Oza Asina Lairingay Matamda Haibiramba Adu Ngasidi Achumba Oina Pongdok Oirakli Haina Fondorali. Ngasigi Thoramadu Manipur Minority Commission ki Chairperson Muhammad Anwar Hussain, Porei Lemeron Apunba Maira Paibi Manipur ki President L. Mamchobi Amuko ki President PS Nando Social Worker Filson Y. Lunghar, Yauna CSO Amadi Maira Paibi Loop Singi Mihud Amadi Maheroi Kayana Saruk Yaki. Leki Drobo Oza Sana Zabugi Mafamda Heka Leka Tamba Amadi Mahaki Punchiwari Pathoktuna Miyamda Kangan Banangasigi Thorangi Mapung Eba Saruk Oiki. Ozana Nauna Wazaw Ergal Rabata Tenaki Mangondegi like Pabagi habit, impact of books, a power like things in the society the Kaya Yam change Propung Magi Haba. Like Habashidi Shamble Laniko, Masi collection Tawani have Ozagi Matung illegal Laksabani, the Shamomati was a Sanadaba, Sham but fisheries Tungi Oiba, Masaki Pandigi, Kadom the Manipur, Harismasi, Handin Aquin in a Bomato Tai, even a workshop and a Bangkok Pay, seminar and a discussion Taway, Kadom the Manipur. Ek is policy la Trabumatunda, Equi Manipur, Kadom the Saki Gadoriga Habasi, how you know Hona among Nainabagi Matam, wherever. I could get trust in my gate. Lakador but 2020 Sida, I could get Yam Sawa workshop not seminar form that Kadom the Manipur in the context of Northeast Ek is policy Lapugal, Venena
2030 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मरी लेना कोई हम चावना नैनब याबा अमनी है District Police Bishnupurna District Asigi Manung Channa Lokhatpa Section Tharangi Manung Channa ngasi ayuk pung mga dagi na pung taruk makai fauba Kongkham Awang Laikai Ward number 9 area da yum changdona thi humbagi thabak chathakre Bishnupur District Police ki Additional SP Operation ki Command Makhada DSP CDO DSP Operation SDPO BPR SDPO MRG OC Commando Bishnupur District OC MRG OC KUB OC KBL OC LQK OC BPR, OC PGCI, OC Nambol, OC WPS, RL Amadi CDO gi team na chathakiba thi humba du da nupi chamaga marfu yauna punna miyoi chahum nimpu manga verification chathaki saktak se sudaba non local taraga lonena belda leiba KYKL gi miyoi manga amaga makha taba verification chathanaba Nambol police station da pukri haidi Swasthya Bharat Abhiyan ki makhada cleanliness drive Swasthya Pakauda Technopal District ki khudeng thabi khulda pangtokre cleanliness drive adu kungataruk suba sector Assam Rifles Technopal Battalion na sinduna pangtokibani loina nangarang pangtokiba cleanliness drive ki manung channa lunanba amadi Green India ama ohenanabagi matangda miyamda bhap tahanki Marfurak Suba Nupilaning Sing Thoram Ngarang Tripura gi Rani Bazar da Leiba Gitanjali Auditorium Hall da Supang Tokre. State level Nupilar Organizing Committee Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura na Sinduna Pang Thokpa Thoram adu da Kaf and PD Minister Karam Samna Kendall Chukhatuna Madi Lamdam Asigi da Malthawai na Ponthapi Kraba Ima Singhi photo da Laikatuna Madi minute amatu minalep to Nekai Khumna Bodki. Thoram adu da Minister Karam Samna Mamangai Degi Hauna Manipuri Nupi na Samas ki hiram khudimakta saruk yaduna amadi mayong naduna lagli hai ki thoram aduda Tripura da leiba maitai sing na saruk yakhi Tangswai Zebre Amalozagi break Matunda President Ramnath Kovind Citizenship Amendment Bill 2019 da ayaba piduna bill ase egon ki bagi pawa amadi Manipur amasung malengi tongan be I paw sing puduna laksagi impact news miyang ta do lebio Mayambo mukana taram na study bulletin asige makhata ba paw mayam da pizari President Ramnath Kovind Citizenship Amendment Bill 2090 da ayaba piduna bill ase egon kre Official notification amana ek asing arang official gadget phone khibaga loinana chanaba haure haidi ek asina Pakistan Bangladesh amadi Afghanistan dagi kumjali singani taramari gi December kuntra mathoi fawda an kaina chonglakhiba community taruk habadi Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi amadi Christian sing asi Indian citizenship ohelagani semdoklaba amendment asi Assam gi tribal taba mafam sing Meghalaya Mizoram natraga Tripura gi taruk suba schedule chanaba mafam sing amasung inner line permit system chanaba mafam sing di council loi government na hai naronda changlakpa haiba asiga refugee ga khenaba thambagi tangai fodaba lei amasung citizenship amendment bill na kana ba amatabu inthok thamloi amasung hak mangaloi haigi Guwahati amadi Dibrugarh da curfew gi matam ngasi nungthil pung ama fawa komthokhi Citizenship Amendment Act ki mayokta khongjang changsin khiba miyam namthanaba police na nongmai kapada miyoi ani sikhibaga loinana miyoi taramathoi na nongmai maru na panduna sokhibani khoisang narba miyam na gari mai thaki government gi office building amanga ta thohan ki amaromda lona thingkraba lalaluk ulfa gi Chief Pares Barana Citizenship Amendment Act ki mayokta democratic oiba mongda khongjang changsin binaba miyam da apel tawkhre criminal gi wakhalon chenba miyoi Karana khongjang manungda dukan gari na chungba mai thaduna miyam ge lan thum manghanbana achumba khongthang oiroi haiki nakalamaromda Silong dasu Citizenship Amendment Act ki mayokta khongjang changchilakpadagi mari lainaba authority singna curfew thamjinkhre dukan sing thonglon ki Tripura gi oina Joint Movement Against Citizenship Amendment Bill na Union Home Minister Amit Shah ga unaraba matung tam kaktana changsinggani toramba strike ki khongjang handokre amaromda leba asigi tongan mafam kaya dasu ek on khraba Citizenship Amendment gi mayokta khongjang kaya changsinki
सैनिक स्कूल की इम्फाल की निम्फू मंगा सुबह एनुअल एथलेटिक मीट 2019 गसिदगी वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम विसजित पांगई दलाइबा स्कूल असिगी कैंपस दा हौदोखरे एनुअल एथलेटिक मीट अदु हौदोकपगी मांगोइनना स्कूल असिगी ख्वाइदगी सीनियर ओइबा महैरोइसिंगना सैनिक स्कूल इम्फाल की अहानबा लिंखतखिबा मफम इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमना रैली चतुना मई लौरुरगा स्कूल असिगी हौजिक लेरिबा कैंपस दा मई चुखतकी लोइनना स्कूल असिगी तोंगान तोंगानबा हाउस की महैरोइसिंगना मार्च पाट चतुना मिनिस्टर दा सैल्यूट पीरबा तुंगदा मिनिस्टर ना एनुअल एथलेटिक मीट अदु हौदोकले हाइना लाउथोकी एथलेटिक मीट अदु हौदोकपदा मिनिस्टर ना फोंदोखिबदा इंडिया दा लेरिबा नुपा मचासिंग असि ग्रूम तौरगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनजे जॉइन तौहंदुना नेशन असिबु सर्व तौनबगी पांदमदा सैनिक स्कूल असी इंकुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुंफुमातोइदा मतमदुगी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर भी के वेनन्ना लिंखतखिबनी अमदी इंकुमजा लिसिंग चमापन हुमद्रामाथोइदा सैनिक स्कूल इम्फाल लिंखतख्रबा तुंगदा ngasi फावबदा स्कूल असिना स्टेट असिगी मिंगचट पुरकली लोइनना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ना लौबा चाही असिगी एनजे के एग्जामिनेशन दा सैनिक स्कूल इम्फाल के महरोई तरेट माई पागलकपदसु मिनिस्टर ना हराउबा अमदी थागतपा फोंदोखी एथलेटिक मीट अदु हौदोकपगा मरी लेना महरोई सिंगना बंकर ब्रस्टिंग ड्रिल अमदी मास पीटी ना चिंगबा डेमोन्स्ट्रेशन कयासु उतकी तरमदु हौदोकपदा सैनिक स्कूल की प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन HCS चौहान ओजा सिंह अमसुंग गार्जियन सिंगना सरुक याखी अखोन ngasi लाइक तमिनी हार का करी एम तमिनो नत्रग सैनिक स्कूल द मरुन तमि पोसि करी नो अदबु ngasi कंपैरेटिवली अखो अफा ऑल इंडिया की कोइना सैनिक स्कूल अफा मम लै तौदबु अखोन ngasi हाये ngasi मा अखोन ngasi मा उनहन बा अखोगी ओजा सिंगना अखोई प्रिंसिपल ना अखोई लेरिब एनडीए की लेरिबा अखोई यूपीसी के एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन क्लियर ओइग्रे 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सैनिक स्कूल इम्फाल दगी सी कयाम न नुंगाइ बनोबा आइगी सा आइगी इनाउ नत्रग आइगी नत्रगसु अखोगी नेशन अमदा अखोगी मणिपुर से मतम अमददी अखोगी इंडियन डिफेंस एकेडमी दा नत्रगा एनी कनोदा अखोइसे अखोगी मसिंग थीरगा खुद थीरगा मा अदुगन थीबंग ममेबा हुजिकती अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ द आर्मी ऑफिसर्स से अखोई लेरी हाइबसी मसी चाउथुक सेनिंगाय अमनेबो अरब द बुलेटिन असिगे हेडलाइन समोन म्यामदा थमचरे हौखिबा कुमजा लिसिंगनी तरा हुमदोदगी पांगतोक्तुना लाक्लिबा बराक फेस्टिवल सही असिगे ओइनासु ngasi सेनापति डिस्ट्रिक्ट की मिनी स्टेडियम दा चीफ मिनिस्टर नौतोम बिरेना हौदोखरे अमसुंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 अयाबा पीदुना बिल असी एकोनक्रे एकस्पी ngarang official gazetted phong khibagaloina na chadaba haukhre